keberan ong manure. Ini sisian sansem, ini penbit lu sisian sansem, upai ba bi malak sisian sansem. Ngaso banai kulai, upai ba jom sedang mulai. Dia kata kekentin, lakren hapo mulai. Bat hadirin jom kata kejengkeren, kalau orang upai ba nang mulai. Kita kibri kibadan na ketua berjakan, lesi gila menong kumta. Nama lempek itu video kemudian hantar lakar kie lakar thapti lenga om lesi tang itu kemudian hantu kemudian kumta lempai bak kemudian sabana kemudian pum umlong kubong tau brio. UMLA ka Voice of the People Party Banamaulay constituency Ubak Bright Star Welmar Banyang hinden kasngi habakren hakajingalang kabalalong hapan ursla ulakot lawer yakipat ba bakinwan syakhamat ban snok tilang bat ka VPP ban klet no yakijing mentoy shimen nrai ban bu yakajat ban rio bat yakajala hakmat khanang ban la ban ai pateng syakilong dien yakalawei ka basngan ula ongru bakumba ka maulai kala pen I ya kalenti banjiat ya ki MLA hakani ka election badang syudam da ka bapen job ya ka VPP ban kentaj ya ka jingpen biet da ki parti he ki balasan syar ya ka jela ula ongru kumba uwei na kinong ya lam san perthai ula wan ban phla hamaulai ban ya thu ba ki pen biet man ka san snem bat upat ba ru ungop man ka san snem re ula ong ba kinong maulai kilakan taj ya kata ka bapen biet bat jiet ya ka BPP hendrei ula ong ba kinong maulai kilakan taj kita ki bapen biet ban jiet ya ka VPP Yang ini kemudian sim kemudian hibah arden menteri stong haduk ani kamar ngai I beidon ya kata kejingkit kli nak benda kari bakejat memberi di parkway em semahun ban sukut no belum tahu presiden joko Voice of the People Party lani em semahun ban sukut no belum tang UMLA joko non krem constituency Henry karon kathong hai ban ngeskan kali kathong ni kelarung hai wei kinong elam joko Voice of the People Party banginom song kiti banginom songun tang hala ka dong yin tang hala ka dong shlong batang hala ka dong constituency nei banginya ki lang bati nakwe ka jaka sakwe pat banwan ra ya kata ka jis tu ban perlum ai wei nong song jong gari ko ke jongi namar gida up kmi lanti ya kata ka jingkala ka pura bagan wan hakni kejela ke jonga pada jongki ngai ru jule ni opor yai ba relevant nongrong ibilong UMLA nang kita po not silong ibilala pa dinorikat ng batni hangne menta kasi bangay skemru poblay nang dorikat pati pagkajinon ka jongki rupan kanang pensingan lang yani paghamtam ng skem kanang pensingan na kamta ki patba ibadon hakni ka jongka ngai ru jule nang tagi Dr. Karashan ibilong Vice President of the party ngai kublay ro ni por yang ba Prosper Rentian ibilong Treasurer of the party berkunjung rupan yang ibai ki para remba antara muslo e kapor kamusya bangan jet keteng nanta jokilan baro re ngapen pau yang kajing songo kajuan nanta joki kinong kesan kinong tre jog party ibai don rekat batni hakti yang kejat na boleh cekas kowe pat banetur lang batni ban tre sidon ban khamtam le ngai scam bakapor kan boy bagum ke parti inyo ban kek yo so bachang ban bang ban ngai scam yo so bang inyo ban kek kam de e bang inyo ban bam ta kinong ilam jo ke parti de yo so bang inyo ban kek um de bakari bakajat ri bar way kayo ban ma ka jimmi na Voice of the People Party ka badan na kai ka nongrim ka scam ban ka nongrim ka badan jinkermen ka nongrim halor kata ka sinsar khanar ka bakhut ka basuba namar kali tang kali ngakwa berperkema apa jompi ni ukor pemerintahan om tam na koi perkelenti manwara ya kata kejingkelan manwara ya kata kejingmentoy nam ta jonga apa jompi lat la kesensa khadar kabukut kabasuba mangawer ni ukor nam ta jompi lang baro ki para nam somsnom jomka di kapingol islam konsensi ngai wer pi ai ketika yang ketika man jompi namar leng ringkat dan berpi niat kami kita sibun kike kimangin le
Kilon sibul kike ibangila berwanra hang ni kecela kini. Bat lingba kini terelang ke topi. Om dan kanu kaban himla bande. Hoi ngaso bat terpau. Kajing sumu kejongan. Bat ngaso berai kubleiru kamtam. Yakinong mulai. Nei kamkut no utang hinong mulai himla banglet. Yakinong Krishan bagi padba naging di South Leaf Constituency. Kata kalau nak nong krem na not selong bat na mau rekening. Iblang peni ya kajing start kejuki. Kumno banjir ya kita ginong ilam. Halor kanongin. Om dah pan. Amar kumko Voice of the People Party. Habang ilet sikit padba. Yong padba. Yem kwa ban pembit yapi. Yem kwa rupat ban tiap yapi. Ilet su padba. Halor kanongin. Namang ngitip pada itang halor kanongin. Bangila bangle ya ke bangila clay. Haswa jog election. But the super on kulay siburi ya ki padba lagi di South League Constituency. But hangning ya dam nantan. Hangning ke constituency ke jongpi. Iwan nak ke jongpi. Ko ki padba namang ngismoku. Batang South League Constituency. Hapo kayeng torbar kawan kemudian beliau pau ngut ki ameli. Ginumla banle hien. Gila ban keren. Gila ban nyesai. Sampai hawa kaduhi. Unam baru berhambun. Utahi banle donbo. Di nama tadam. Iwan nak justru kia. Kadonut atau mensium begini. Hakamat jompi. Ipaga ibarat negeri kelempung ni upor kebamantan. Berkat ibarat akan slow. La kalau lagi yang disem ki jompi. La kalau lagi Jakarta ki jompi. Ya werepi. I can think again. I can think of the Jompi. You have a Voice of the People Party. But the Voice of the People Party. About the I can see the Jompi. Pin on Bambi. Aku akan bangsa isian. Tapi I can see the Jompi. Have a Voice of the People Party. Pin on Bambi. Nomor kebangian. Kali nomor kebangian scam. But dah kasi bisa the Jompi pada. Ingat scam. Gila berpoi sekatong kebangikum ke parti. Tidak anglu. Namar dawa baka Voice of the People Party kami sikmatu. Kani namar bangimla bang sumpet. Ginumla bang sulungsa tang ginong pekai. Ya ke kabaja bari ke kabalong hangani ke jela ke juli. Lanang ilaray bang sulung tang ginong pekai. Nanong ipi gilakut. Nay nakalian ko Voice of the People Party. Yung kwa bang sulung tang ginong pekai. Nray bentang ikwa bandai ginong yalekah. Bagi awil, ya bimwe di pagaru ni por bangtan. Ali, one room song, lifty, one. Penyesno, baka Voice of the People Party. Bagi ngenya kun. Omton kejingnya, kabala banyale, ladau padba ularai. Banyak kun yang kita kejingnya. Abang apai, abang apet, abang lek keleng. Ini keri kasih ini kejungi. Abang ilek terpiksai. Abang ilek menyawir. Ban perung dukot. Ya kinu di bakwa. Bani penyesno atau Voice of the People Party. Anong ipi nai magedon kencing kermen. Wat ladan. Kumbang. Keri kejungi. Kesak lensok hak eriong. Kesak lensok. Haulak ba. Regi juak semua yang kekentin. Kebakong. Hadirin jok ulak ba. Rengai. Don simply pagkadon ke jingkermen na kamata jonga patjompi. Hangni report ke kamata nakalian ke jonga. Kayo wier sa isimpat. Ali ini trailang. Manamang yung wier piece of Voice of the People Party. Nagwa pagpagkama patjompi ni report. Kani ka party ko jongi. Naso sarong numarong patjompi. Baglaitan ni ka party. Kabadon haka yang kata kabaki bakman ni lagat panban. Pagkali kata kabakri sa kapanti. Pagkakwa ang pagpapakmat jompi ni Apo. Pagkali ka party tuwi. Kamday ka party. Kabamala. Kamday ka party. Kabamtip. Sa kanyalang yung pada. Nagkali ka party. Kabadon haka yang kata ka vision. Lani kata ka jingyo ijinay. Ka party Voice of the People Party. Kadon haka yang kata ke jinyo ijinay. Ngingim yo nakalian ke jongan, nakalian ke jongi baaden, nakalian ke jongi badet adalbat bedalang bat ngini opor, nakalian jongi ba hibin stun. Abang ngimi sekamat penyekun ke election.
kan kemat ke jongi kamput tang san snem nei kan kemat ke jongi kai i shagi pol snem kiman sawan namar dei halor kata bagila bantai pat yang kini geri ke jongi tidon arjat kibriu mami banyakun yang election tidon way udin statesman way pat udin politician Bolsin ni bakla pai ba bagi jit yang kita ginong thawai di jongi ni bakla man jit namar ni kum jit yang ki politician yemi yang kita ki statesman kai ki jinga pier apdeng jo statesman ba politician uyo itang sansnem umi banyak election kumong ktin pareng by hook or by crook long kat balong ja kat baja thong ke jung balong yang dia benjop pek jadi election pada boleh kun rupa ukloy rupa penokam dan kelenti kebamdei kabam pelong yang ini mentah banyak keren menong kata ke politics kala jabo namar boleh kimi kita ki politicians sebagai itang samsnem pada ki kloy banyak kun yang kani election wat penokam dan kelenti ki bamdei bantok bantambi ki pada dan kepisah dan kumni dan kumtai kita kini ki politicians but kejingi gitu ki takut no tang sansnem job election hadir election lakut laklet iki baru ki bagi clear kemat jom pai ba but on the jandai pak election di sawan biang show pai ba kumbadan bong manure kumbadan bong manure ini sisian sansnem Ipinbit lu sisian sansnem upai ba lu bi malaka sisian sansnem ngaso berai kumlei upai ba jom senang mulai dan yang kata kekentin lakren hapo mulai bat hadian jom kata kejengkeren kalau orang upai ba nang mulai kita ki beri ki badan na ketu bejaka lesi gila benong kumta amal lampek ketu video ki badan nang ta lakar khie lakai thapti nengong lesi tang itu badan hamtu di balong kumta lepai ba badan sabana tu lempung umlong ku bong tau breu warman keren po yang ini kinong mulai atau ba upai ba mulai ulah pengi yang kata upai ba mulai dei ba piet bat dei ba kisula ban piet yo kata kare kinong rem bang voice of the people party kaya ngaskwa man petet kemat jompi hak taksi aku bawa nong yalam jangan ni gari biji Ukraina taki kentien hak tu kelempung ngaskwa amne tu uki PPE tangi di break besong berkie berthap ti nrei hadir nentu yang kedua kat tu kene gelong kemi kibawan mani kedua yang bat kibala rai ban kersan yang voice of the people party kita ini long kemi yang nya kitip bat hak tu ski amar kidon ki parlok kidon ki paramarjan kilawan ban yaweri ban lek hak tu kalempung jom tu kecingalan ban yang kitip martian kren yang tu terkentian yang itai parlok bayar tang yong ngan dengan nino nang kene lempung ki bilang kuat pansong itari yong ngaron kuat su pansong bun kemi bun kimtip ya kata le kata kade kesur bat kata kade kejing start jom nombor lain ban geskan bakwa bagani kalum kutno tang hamolai kalum kutno tang ini kisau li konstituensi namalan kwa iban teri yang gari bakajat beriu ketungi idokam lu ya pi kinongwa idokam ya pi na poriwa banyak sok tiang lagi banyak kelipat sesin yang ini kejela ketungi kalau orang mana dan arjat kita ikut di collection bang yoi tang sansnen berway pan uding statesman pan uding tang wali tang sansnen uding yoi Snem kumnungin pelong yang kena kejelang ini ke voice of the people party ke don haka yang kata ke jinyo ijingai but ke jinyo ijingai ke jui ke vision ke jui dalam to revive, to restore and to transform Meghalaya kamu ban penimpan ban penbahapan ban penkeladur yang kena kejelang ke jonga ke jompi but de haloi kali ke jinyo ijingai ke jui yang wear di pada ai bang ni vision ai bang ni jingai ke jui ke party kanong kutno
tang hangi. Mereka ni kau vision jo parti tu ni. Kan rulu happy iway pa iway. Bat kani kau vision jo parti tu ni. Kan long rupat kau vision lani ke jini jangai jo way pa way. Unong sosnong jo kani ke jelai. Balada kita kalau bandung. Ngai scam. Kai ka up yang ni. Kadai tang kalau way ka pernah. Kalau way ka singan. Kapag lapan ay, yang ilong din, iman din, kichonga pa kichong pi. Ngayon may arakin kayo po, kapag tungin niya long rangma, nang nisakmat. Ngin skutu ay nakabor ka tungi. Ngin skutu, yang kasibot kichongi. Yan mga kasibot kichongi. Bun, apo mulai ke people maong. No? Ang pitip, no? Kadang kichong bangkor election, niya up, haulan, imerung sipo madang, yung kat pa yung obaysi. Minum pakrung balik bantet te kubur nami obaysi sang spa 10,000 ngim pakrung sport madan balik bantet kubur ngang ong ako mulai kubur lana kasibur ke jompi karai tangnya kalawai ke jompi ngong tapi dia tak li sang spa 10,000 tapi dia tak tang stingkaru biang lana kasibur ke jompi karai tangnya kalawai ke jompi simet hilak balik ya kata Nring om, apa mulai bersuara? Om kenal, kasibut ke jompi, kerai tu, ya kalau we jogi kun kiti ke jompi. Dia nama tenang om, ngin perkat, ngin long rambak no, ngin penong kamrut ke justak ke boleh nginum syaban pendit, nginum syaban pelip, ha kita dibakai lagi bagi long kumta. Nama tenang sesi 4, ayo ni pada, tunggu terang. Angit scam mengenai konferensi, kanum day konferensi, kababdan hakai ke jiso, apa kayu i bakar ri kalanang ngam. Tunggu dalam berjalan, menkelipat yang negeri ini. Lembat ke mulai konferensi, lembat ke not slow konferensi, lembat ke nongkrem konferensi, lembat ke mountain konferensi. Ini terang, lembat iway pat konferensi, menkelipat sesi yang negeri jelang begitu ini. Bagaimana? Bagaimana ketika men? Oh, fight back nak dia senang ke time. Uri fight back ku ban mi sakmat ban kerjaan yang voice of the people party. Kublai sebut, kublai siadalu, kublai untuk ini.